nhà phòng hay cái này đi đây đây không thích rồi chỉ đang có hay nó cái sân tiêu luôn呀，就那方向最开头做安全了嘛，安满的有点装的。哦，这个很深的啊。哦，跟上穿提的老了。不要做了吧？Mizoram Sarkarin zu le akai noi khapna Mizoram Liquor Prohibition MLP rules chu kumin sang ni somni pani March somni pani khan apom ve chawa wine zor phal le phal lo ero Council of Minister thutlukna siam tura da ani lain thutlukna engma puanzar ani lo lain me ni somni pasari sang ni somni pani khan Millennium Center Aizola grape wine zor tu te chu Excise and Narcotics Department Enforcement ten tunei tu sang thu pek bo zuin andap thuta cham wine fanai grape juice le BCH wine an man Champhai Grape Grower Society ten an winery atanga an siam chua cham wine bi ka hi an man hnem bera sarkar lam hian wine hi an check chhunjom zel dona heti lai hian thudon na tar lan danin champhai le na lan grape ching tu te chuan voin me ni somni pariat in rin ni hian in to khom na poimo an ko ngala Mizoram mi puitam takin social media kaltlangin kunna thok tu te grape chin atanga an thar grape wine sarkarin insha tirlok na pawm lova an man ta thut chu an dem na thu an tar lang hnem hle kong tam tak thlirin sarkarin hunrei tak azir jan to hnuin zu khapna dan MLP rules chu kumin March khan apom ta si a zule akai noi reng reng khap alo nita a heta hian Mizorama thar wine chungchang bo hi azir chang tu committee hian nasatakin an ngai to renga champhai le na lan vela grape ching du te ngai to chung zela committee po hi thu an ni thudon na then khata chuan zulam kai noi shim du lo na he committee lama thlen tulian ber chu Mizoram Koshan Shrai tu te committee MKHC le Central YMA an nia sarkar hian Koshan Shrai tu te le CYMA awanga grape wine hi man an ni tamayem he pol lian tak pahni thu le la hi Mizoram hian hlavin Mizorama kunha thok tu chung ko tam tak le azar zawa ezon na lo neya wine lo zwar chhong tu te chu anwal swat tamayem ni ti chu zona atling ta hial chuti rualin sarkar hian thutluk na ero aken ko angai thung hetiang ani lai hian Mizoram Koshan Shrai tu committee te zinga tel tho Mizoram Baptist Koshan ero chuan thudon na tarlan danin Mizorama thar grape wine te hi sacramental wine atan an mang thin thunga hemi atan hian grape ching tu te nen contract agreement te an lo siam thunga ni Mizoram Sarkara Excise Minister Dr. K. Chu chuan grape wine zor te chu dan phallo ani angin man ani thu soima se champhai le na lana grape ching tu te le sarkar hi insha thiam na akal mek an nia wine zor phal ani lo thu hi thu chwa tarlan alani lo thung phal lo chuni se March somni pani sang ni somni pani a zu khapna dan MLP rules an pom tak rual hian tarlan tura ngai ani kumin February ni khan champhai le na lana grape ching tu te hian zu khapna dan duan mek chungchanga CM le deputy CM an lo muto a MLP rules duan meka wine an siam chua hian alcohol 11% tel phal sak tur le wine an kolte Mizorama shal na ngai to pui turin an lo ngen to bok cham wine hi 11% alcohol tela siam ani nge sarkar hian MLP rules zir chiang turin minister Pathum Marwata chungte chu lalchan damaral te lalruat ki male ti jelal nun tluanga anni hian Mizoram Koshan Shrai tu te committee Central YMA MHEP le MUPIO te an som china tumli an thukhom to
tuna excise enforcement lamin grape wine an man ta ka chuan Mizoram sarkar hian puangzar lo ma se Mizorama thar grape wine po hi a khap tamai emni ti chu zo na lian ber ani tamek heti lai hian champhai grape growers society lam chuan winery lamin sarkarin har sanna an la siam ri lo ti an soi thunga sarkar norzel an latum beseina an la nei thil kalzel dan tur hi thir ho zelang u kutna thok tu ta na ra tha a thlen theina hi Mizoram mi pui tam zawng ma in mimal ngai dan ani theilain pol le kaushan anga ngai dan hi adang ta dei si ani champhai tlang sama wine siam na mun huap zo YouTube channel ina ada hi lo thlir ho ve lokila khati zong khani mai se full video endu tan huap zo channel YouTube a khanin lo enanga tin description a link kada boke ka video min lo en saka wangin kaloma khonga ita kamin lo subscribe sak turin garan ngen du chawa tin like comment le share po kha min lo pek sak zel don nia kalome